जेखि जाया जोङो बारा गोबाव बुंला नङा होमबा खस्थ'आथ' मोनखाबाय दा औ बेबो सरकारा नायगोन मिथिबायना सरकारा नायगोन दा जेखि जाया जोंनिफ्राय जोङो एसे खांलायनानै इयुथ हिसाबै जा एसे माइरं होलांगोन आरो जा एसे थाव होलांगोन आरो जा एसे साबोनफोरबो दङ जों मोनफ्रोमबो केम्पआव हाबलांनो नागिरदों हानायखिनिखौ आरो गाबोनबो फैगोन बे जोंनियावल' नङा जायफोर आरो गुबुन हारि दङ बिसोरनियावबो निस्सय होनाय जागोन दा बिनिखाय नोंथांमोना गिनो नांला दा जोङो पुलिस प्रखाखनजोंबो जों रायज्लायना फैदों आरो एमएलए एमपि चिफ गासैबो रायज्लायनानै फैजोब्बाय जे गासैबो माने पुलिस प्रखाखना नोंसोरखौ रैखाथि होगोन आरो बेयाव जेसेबांनो दिन गिनानै थागोन नङा होमबा जेसेबांनो गिनानै थागोन एसेबांनो नोंसोरो बेयाव थांनो थाखाय गिनाय मोनगोन दा बिनिखायनो गोसो बोलोफोरा आरो फोथायनाय राखि दा जायफोरजों जोङो घटना जाबाय बिथांमोनखौ बुजायदों बिथांमोनाबो गिनाय दङमोन बर'आ जोंखौ माबा मोनसे खालामगोन नामा नोंथांमोनाबो गिदोंमोन जे आदिबासिफ्रा जोंखौ न' सावगोन नामा बिदि दा बर्तमानाव रावनियावबो बिदि गैथ'ला बयबो न'आव थांनो लुबैबाय खस्थ' मोनबाय न'आव थांनानै जोङो मावै दाङै जानो बयबो लुबैदों बिनिखायनो नोंथांमोना गासैबो जेराव उन्दुनायावनो जा जानायावनो जा थानायावनो जा मोजाङै रायज्लायदो जे जों गावबा गाव न'आव थाहैनोसै आरो जोंहा भगबान दङ इसोर दङ नङा होमबा इसोरा जोंखौ हेफाजाब खालामगोन आरो लोगोसे पुलिस प्रखाखना जोंनि खाथियाव थागोन बिनिखायनो खोब खम समनि गेजेराव सार ना दिनै गाबोननि गेजेराव नोंथांमोनखौ बिनिफ्राय हयथ' रिलिफ होनाय जागोन ना आरो गिनो नाङा दै जों मैया बेयावहाय गिदिर गिदिर लिडारफोर आदिबासि जा मुस्लिम जा बर' जा नेपालि जा बयबो लिडारफोरखौ लिंनानै बेवहाय रायज्लायनाय जाबाय जोंहा एमएलए सार दङ गासैबो दंजोबो बिनिखाय जों गिनाय मोनदों खिन्थु सिङाव एसे थान्दा जाथों होननानैसो रायजोफ्रा दिनै सिन्था खालामदों नङा होमबा दा बिनिखायनो गोबां खोथा बुंनो सानाखै जे मोना बे सानसे साननैनि जानाय लोंनाय जों खालामनो क्षतिपुरन नोंथांमोना लकसन जाबाय बेखौ निस्सय सरकारा नायगोन नङा होमबा सरकारा नायगोन होनना बुंखादों दा बिनिखायनो जिखिनि जों जा इयुथफोर फैबाय दुखु फोरमायदों नोंथांमोना बिदि मोनसे सातजालायाव गोग्लैबाय प्रथमते मैं एसामिस भाषात ক'ব ওলাইছোঁ সমাজত এটা গাঁৱত বা ৰাজ্যত বেয়া মানুহ থাকিলে এনেকুৱা ভাবিব নোৱাৰা ঘটনাবিলাক আমাৰ মাজত হৈ যায় এই ঘটনাবিলাকৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাবিব নোৱাৰা ঘটনাবিলাক আমাৰ মাজত হৈ যায় তাৰ কাৰণে ৰাইজে সমাজে এই বেয়া মানুহবিলাক চিনাক্ত কৰিব লাগে না আপোনালোকে ভাল মানুহে এতিয়া কষ্ট পাইছে হয় না নহয় বেয়া মানুহবিলাকতো এতিয়া জেলত আছে সিহঁতে আৰামছে খাই আছে ভাত আপোনালোকে এতিয়া কষ্ট পাই আছে কি কাৰণত বেয়া মানুহৰ কাৰণে হৈছে তাৰ কাৰণে আমাৰ মাজত কাউন্সেলিং লাগিব মানুহক মাৰিব নালাগে আমি কোৱা নাই কিবা এটা কাৰণত ৰাইজে অলপ চলপ পিটন বা হেৰি কৰিব পাৰে কিন্তু হত্যা কৰিবৰ কাৰণে কাক অধিকাৰ দিলে হত্যা কৰাৰ কাৰণে এই অৱস্থা হৈছে মানুহৰ মন ইমান বেয়া মানুহ আপোনালোকৰ গাঁৱৰ মাজত থাকিব পাৰে হয় না নহয় এই বেয়া মানুহৰ কাৰণে এই কষ্টটো পাইছে তাৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ এই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি এইবিলাক বিয়া মানে চিন্তা চৰ্চা কৰিব পৰা ব্যক্তিবিলাক গাঁৱৰ মাজত সোমাই আছে সকলো জনগোষ্ঠী জাতিৰ মাজত এই বিয়া চিন্তা কৰা কথা কোৱা মানে উচতনিমূলক কথা ক'ব পৰা ব্যক্তিবিলাকক আমি চিনাক্ত কৰিব লাগে সিহঁতে এই এনেকুৱা বিশৃংখলা মানে কাটি মাৰা মাৰিহে ভাল পায় এই মাৰা মাৰি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই জাতিৰ মাজত এতিয়া সংঘাত লাগি গ'ল এয়া ভাল মানুহে দুখ পাইছে ঘৰ এৰিব লগা হৈছে ক'ৰবাত জ্বলাই দিছে কাৰোবাক কাটিছে এই বিয়া মানুহবিলাকৰ কাৰণে হৈছে তাৰ কাৰণে এই যোনে এইবাৰ কাম কৰিছে আইনে শাস্তি দিব সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমাৰ BTCৰ মাজত থাকিব লাগে বসবাস কৰিব লাগে আপোনালোকে ভয় কৰিব নালাগে সকলো জাতিলৈ আমি কালি কথা পাতা হৈ গ'ল ইতিমধ্যে আৰু প্ৰশাসন সাইডৰ পৰা আপোনালোকৰ ৰক্ষা কৰিব বুলি আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু কৰিব এইখিনি কথা কৈ মই বিখিনি কথাকে বুंनानै आङो दोनथ'बाय आरो